Lau Records. Squeeze tuko busy, kazi kwa speed, mshahara twakimbizi. Squeeze tuko fit, kwa hizi voice, kwa hizi track, mashara soja riko eko fit. Na disirandu wasu wanungea ho, nambie chibu zabo zinakuja ho. Mziki kwenyu esi ni kafara ho, hapana so kafara ini ngovi maishara. Na distami watu wanuliza ho, nambie chibu zabo zinakuja ho. Mziki kwenyu esi ni irizi ho, hapana so irizi ni baraka la Mwenyezi. Amjambo, kwa majina ninaitwa Kaka Herbert Bing kutoka kwenye Maison Cosmetique. Uzuri wako ndiyo heshima kwako. Siku ya leo tunatafuta kugusia nini hasa inasababisha watu wanashinda kujipanga, watu wanashinda kujilinda, watu wanashinda kujitengeneza na wanategemea msaada kutoka kwenye watu wengine. Maison Cosmetique, uzuri wako heshima kwako, itawakumbusha tu kama inapita kila siku kuanzia 7h30 hadi 8h15. Tunapita hapa kwenye Moria FM 90.0. Kipindi ni uzuri wako ndiyo heshima kwako. Ukisikia kinanda yetu ama ukisikia hii nyimbo pale, unajua tu kama kipindi uzuri wako ndio heshima kwako kinaanza tayari hapa kwenye Moria FM. Siku ya leo tunatafuta kugusia mada ambayo inasema kitu chako ndani ya hii dunia ni muda wako tu. Hauna kitu chengine cha thamani katika hii dunia isipokuwa muda wako tu. Na nambangu ya simu ni 097 97 95 041 097 97 95 041. Kipindi ni uzuri wako ndio heshima kwako. Kipindi unaletewa tu na mimi Kaka Herbert Bing kwa kushirikiana na Maison Cosmetique. Uzuri wako ndio heshima kwako. Kitu cha thamani ni muda wako tu. Watu wengi wanafikiri katika hii dunia wana vitu vingi ambayo watabeba. Watu wanafikiri katika hii dunia kuko vitu vya mingi, kuko vitu vya maana kabisa ambayo watatumikisha. Lakini acha nikwambie kweli, hakuna kitu ambacho utatumikisha wala hakuna kitu chako katika hii dunia. Watu wanafikiri unakutana mtu anakimbia kwa kila kitu. Eko na lazima apate mali, eko na lazima apate gari, eko na lazima ende mkazi, eko na lazima ya kila kitu. Na katika kila kitu kenye eko nakyo lazima, eko na tafuta aharibishe kengine juu afikie kukengine. Unakutana mtu eko na lazima kwa sababu alichelewa kwenda kukazi, anatafuta enda bila koga. Juu ya nini? Juu arekipere saa yake kupitia nini? Kupitia koga. Hapana. Kila kitu kiko na muda wake. Na kila kitu ni cha thamani kwako. Ndio kwa maana nitakwambia kama kitu ambacho ni chako tu ni muda. Ndio kwa maana hupashwi kuacha kimoya ufanye kengine, kwa sababu ujue kama muda wako ndio thamani yako. Acha nikupe mfano. Unakutana wa mama ama wa dada zetu. Hakuna dada mwenye hajui siku zake. Hakuna dada mwenye hajui kama tarehe fulani ama mwezi fulani ndakuwa kwenye siku zangu. Lakini unakutana katika hizo siku zake zote, anajua nini anapitia. Haiko kigeni kwake. Anajua kama anakuwa anaumia tumbo, anajua kama kuko wakati anakuwa anachoka, mpaka kila mtu akimwona anamuuliza uligonjwa? Lakini cha kushangaza,
kila siku inakuwa kasa vile inamshtukia. Kila kitu inakuwa sa vile ilimshtukia. Unaweza sa vile ni mara ya kwanza. Lakini kiukweli si mara ya kwanza. Ni muda wake ambayo anakuwa anajua kila mara. Ni siku zake ambayo anakuwa anajua kila mara. Lakini tatizo anashinda jipanga. Tatizo anashinda jitolea. Kwa sababu gani? Kwa sababu yeye anaua kitu kingine kwa kukamata chengine. Njo kwa maana usitoke kwenye Moria FM 98.8 hapa Bukavu. Na najua tu ni mimi kakako Herbert Bing ambaye ninatafuta kukuletea kipindi Uzuri Wako Ndio Heshima Kwako, kwa kukuambia tu hii dunia kitu cha samani ni muda wako. Kitu cha samani ni muda wako ndugu yangu. Tunaingia kwenye kichapo chetu cha kwanza sasa. Hapa duniani kitu chako wewe ni muda tu. Acha nikupe mfano. Unajua hii roho tuko nayo. Hii roho ni ya Mungu. Muda ukifika anabeba roho yake. Mimi nakamataka kama, hii naongelea kama mimi. Mimi nakamataka kama watoto wetu, familia yetu, mke wako na mambo nyingine. Mimi nakamataka tu kama ni hisia yako. Hisia tu ndio inakuoneshaka kama huu ni mke wangu, huu ni mtoto wangu, huyu ni chichangu. Nafikiri ni hisia tu. Na hisia muda ukifika ile hisia ukumbukaki tena. Yaani unapoteza kumbukumbu. Na ukipoteza kumbukumbu unapotezaka yani hisia yako. Yaani ni kusema muda ukifika, ukifariki, cha kwanza Mungu anabeba roho yake, cha pili hisia inapotea, cha tatu hata mwili si wako. Kwa sababu anakuambia kama mwili ulifanywa kwa udongo na utarudi kwa udongo. Yaani ni kusema hata mwili wako ni udongo tu, utarudi tena kwa udongo. Sasa nini ambayo wewe unabakiana? Kitu chote kenye uko nacho ni muda tu. Na leo natafuta tuongelee kutumikisha muda wako vizuri. Kutumikisha muda wako vizuri. Kutumikisha hekima kwa muda wako. Kuko watu wanakamata muda mingi, anashinda jipanga. Na unakutanaka muda ukienea utasinzia tu. Lakini vizuri ni kujua nini? Huu ni muda wangu wa kukoga. Ukoge. Na ukiamua kukoga, koga na utumikishe vifaa vya kukoga. Yaani utumikishe sabuni nzuri ya mwili, kwa sababu ni muda wa kukoga. Tukifika kwenye sehemu ya kunawa kinywa ama kukosha kinywa, jaribu unawe kinywa ama ukoshe kinywa ama ubrose na kolgati nzuri ambaye inaendana na hali yenye uko amo. Kwa sababu hata ukamate pesa ya kolgati, uibebe kukula, kesho tu tena utakuwa na lazima ya kolgati. Njo kwa maana ujue kujipanga. Mimi naambiaka watu, Mkristo wa kweli anaheshimiaka muda. Mkristo wa kweli anaheshimiaka hali yake. Kwa nini ujikutane tu unabaki kwenye kitu kimoja? Kwa nini ujikutane hali yako ya kupanga muda wako uko chini? Ni kwa sababu hujui kupanga muda. Nambangu ya simu ni 097 97 95 041 097 97 95 041. Kumbuka tu kama hiki kipindi kinapita live kushane YouTube ya Bungi 5. Kinapita live kushane YouTube, unaandika tu Bungi 5. Na pale utatufuata mwanzo mpaka mwisho. Na tutakuomba tu kama unapenda vipindi vyetu
ukwe na jaribu kujiabone, kulaike, kupartaje na kueme. Ile inatuongezeaka bidii ya kazi yetu. Kitu kenye uko nacho katika hii dunia ni muda. Muda wako tu njo kitu ambacho utasema iki mimi natumikisha, iki kitanisaidia, iki kitanizalia, iki kitaniongezea, iki. Bila hiyo yote we si kitu. Unakutanaka mtu anaweza sema niko na pesa, lakini ile pesa ni ya kulipa garanti. Lakini kwa sababu anakutana tu na nguo surprise munjia ya mweshe ama bor ama telefone, anasahau kama ile pesa ni ya garanti, anauza ile kitu ya bor. Sana fika kunyumba, anaona tu garanti iko pale pale, ni lazima tu ilipe. Juu ya nini? Ulishinda kutengeneza muda wako, ulishinda kupana planifikasyon ya byako. Njo kwa maana unaweza kutana, unakuwa na lazima ya kusema unakutana na mtu anakuwa na lazima ya kusema nitauza hiki, nitafanya hiki, nitafanya kile. Yani unakutana na mtu hajipangi. Na kujipanga ni kwa sababu tu hujui kupanga muda wako. Njo kwa maana kipindi Uzuri Wako Heshima Kwako kinaletewa na mimi kaka Herbert Bing hapa kwenye Moria FM 98.8 kwenye mji wa Bukavu. Ninakwambia hukuwe na tufuata kila siku, utakuwa napata kila mada na kila muonekano. Yani tunatafuta kukwambia urembo wa mtu mwenye kuwa na akili timamu, mtu mwenye kujielewa. Kitu cha kwanza, anajuaka panga muda wake. Huwezi sema kama wewe ni mrembo, huwezi sema kama wewe ni mama mwenye kujishimia, unashindwa kufanya muda. Kwa sababu kupitia muda njo unajuaka kama hii inaenea sasa muda wa kukoropa, hii njo inaenea muda wa kukula watoto, hii njo inaenea muda wa kuenda kazini, hii ni muda wa kulala. Na katika ule muda wako njo kitu chote kia samani. Yani chochote kenya ukufanya, ukwe na kumbuka kama kinabeba muda wako na ni lazima tu tena ukifanya. Yani kuna watu wengi wanawazia nitakoga kesho. Hata kama haukukoga leo, me ujue kama muda wenye ungetumikisha kwa kukoga haukukusaidia tena kitu. Yani uko saa vile unajiiba tu muda, lakini haikukusaidia kitu. Namba yetu ya simu ni 097 97 95 040 097 97 95 041. Kipindi ni Uzuri Wako Ndio Heshima Kwako. Kipindi unaletewa tu na mimi kaka Herbert Bing kwa kushirikiana na Maison Cosmétique. Uzuri Wako Ndio Heshima Kwako. Watu wengi wanafikiri na litafuta enda sukisha, lakini kunakuwa urgence na kutana na montre munjia. Acha niuze montre, naona ni ya bei chini. Sikatai, utauza montre, lakini nywele inalomba tu tena utasukisha. Hakuna kitu cha miujiza. Hakuna kitu kenye kinaweza gomboa chengine ili ujisikie unarizika, lakini kinaweza iba chengine. Kinaweza kamata muda wa kitu chengine, lakini mahitaji iko pale pale. Acha tuchangie message kupitia namba yetu ya simu ni 097 97 95 041. Watu wenye kutusikia kwenye Moria FM 98.0 wanatuambia nini? Acha nikukumbushe tu kama hiki kipindi chetu kinapita kila siku kuanzia siku ya kwanza hadi siku ya Mungu, na kinaanza 7h30 hadi 8h45 kila siku. Huyu anaandika nasema jambo kaka Abati, ile unasema ni kweli sana. Shida haishaki juu unafanya yengine shida.
Huyu mwingine anaandika anasema nini? Huyu mwingine anaandika anasema jambo kaka, utupatie adrese ya Maison Cosmetique uzuri wako heshima kwako. Inapatikana chini kidogo na Sonance, en face na Kinshop, ku Maison uzuri wako ndio heshima kwako. Yani kama we ni mgeni wa Bukavu, uko natoka sehemu ya Feu Rouge, unapandaka unafika ku Cathedral ama ku mairie ya Bukavu ama ku kanisa Katolika ile kubwa ya Bukavu, ukifika ku lupango ya kufuata ile lupango inaitwa Sonance. Ukishuka kidogo kuna masomo pale. Lakini kwa hizi siku, tunaongelea hizi siku yenye tunafanyizia kipindi, kuko lupango lwa manjanja ya mweupe. Lule lupango lwa manjanja, ukitafuta sasa vile kulushuka kidogo tu, pale ndio wanauzishaka moto za TVC za Kinshop. Ukiangalia mbele unasimama kwa ile lupango ya manjanja, utakutana pankarte kubwa inaandikiwa wako Maison Cosmetique uzuri wako ndiyo heshima kwako. Picha yayo hii hapa. Unaona picha yayo? Hii ndio picha ambayo ukifika utaona kabisa hapa ni ku Maison Cosmetique uzuri wako ndio heshima kwako. Unaingia kukale kama mstari, unapanda mpaka ku etage, utakutana mapankarte inakwambia hapa ni ku Maison Cosmetique uzuri wako ndiyo heshima kwako. Usiibiwe wala usipotee, kwa sababu kunakuwa watu ambao wanasimama kwa mabarabara, wanakuwa wanafrape watu, wanawaiba matelefoni, wengine wanawadanganya tutakupa kazi, utakuwa napokea mwisho wa mwezi, hatujui. Sisi hatutumiki hili. Natumika mimi hapa na Danieli ambaye tungali naye tunafanya naye kazi kwa sasa. Yani unaweza nikutana mimi ama unakutana Danieli. Namba yangu ya simu ni 097 97 95 041. Huyu mwingine anaandika anasema jambo kaka, ile unasema ni kweli, muda ni muda tu. Huyu anasema jambo kaka, weye unakuwaka na byako. Yani hakuna kitu kudunia, byote si vyetu. Kitu yetu ni muda. Huyu mwingine anasema ile unaongelea njo kitu kenye watu hawakumbukaki. Acha tuendelee. Acha nikwambie kitu kimoja. Unajua katika vitu vyote, nikupe mfano. Kila dada, kila mama hajapitisha miaka fulani, ama mama haja kuwa mjamzito, kila mwanamke wowote anakuwa na siku yake. Siku inakuwa moja kwa mwezi. Na ile siku yake kama ikoonekana, kama ni dada, anaanza sema inawezekana ninabeba mimba. Inawezekana ninakuwa na mimba. Lakini acha nikwambie kitu kia ajabu kenye mimi nakuwaka naona. Kitu kia ajabu kenye mimi nakuwaka niko na angalia. Kila mtu anajua siku yake, lakini unakutanaka mara nyingi hawajipangi. Unakutana wadada wengine wanatumikisha padi, yani wanatumikisha Kotex. Anaitumikisha juu tu ni Kotex. Bengine banaangalia kama umu njo mko bya mingi na binauza franga ya kidogo. Hivi ndio bya bei chini. Kuko wengine wadada zetu tuko naongea hawatumikishi makotex, wangali wanatumikisha hiyo mambo ya zamani. Vitambaa na mambo nyingine. Lakini kwa sasa watu wengi kabisa weshajua kizungu ya Kotex. Lakini kitu cha kushangaza, unakutanaka mtu anauza Kotex, lakini haiuzi kwa sababu anajua kama hii Kotex ni nzuri kwangu. Yeye anauza tu juu imsaidie kwa ile siku, bila kuangalia ni nzuri ni mbaya, bila kuangalia hii Kotex iko na mwonekano gani. Anauza tu. Lakini inawezekana ule dada kijipanga, akijua siku zake vizuri, na anajua mazara anapataka mwile siku zake, na kuambia anaweza jipanga na mambo inakuwa mazuri. Kwa mfano,
Ndawakumbusha tu kama kipindi ni uzuri wako ndio heshima kwako. Kipindi unaletewa na mimi kaka Herbert Bing kwa kushirikiana na Maison Cosmetique, uzuri wako ndio heshima kwako. Namba yetu ya simu ni 097 97 95 041 097 97 95 041. Kipindi ni uzuri wako ndio heshima kwako. Namba yangu ndawakumbusha tu kama Maison Cosmetique, uzuri wako heshima kwako, inapatikana chini kidogo na Sonas, en face na Kinshop. Ku Maison uzuri wako ndio heshima kwako. Ukiwa na mchango wowote wa mawazo, utuandikie tu message normal, ama unatuandikia kwa hii namba yetu ya WhatsApp ni 097 97 95 041 097 97 95 041. Kipindi ni uzuri wako ndio heshima kwako. Nini sasa inakuwa inatokea? Unakutana dada anajua siku zake, lakini dada anashinda kujipanga katika siku zake. Anatumikisha Kotex kwa sababu inaitwa Kotex. Kuko bengine wanasemaka enjoy kwa mo 12, enjoy kwa mo 24, enjoy kwa mo hii, enjoy kwa mo hii. Lakini acha nikuulize dadangu, wakati wa siku zako kuko ule mwenye anakuwaka kwa siku zake za kwanza, jameni, utawaza saa vile anaumwa. Kuko ule mwenye anatapikaka, kuko ule mwenye mgongo na muma, kuko ule mwenye kabisa unakutana siku zake zinamponda kabisa, anaumwa kabisa. Kuko mwingine anapitisha hata siku. Kuko mwingine anakuambia mimi nafanya hata wiki na siku 2. Mwingine anakuambia siku zangu za kwanza ninanyeshewa sana. Tunatumikisha Kiswahili ya kupoteza kwa sababu kipindi mnakuwa wakati na watoto wadogo wanatufuata. Ndio kwa maana mtanivumilia kwa sababu ninatumikisha lugha ya kupoteza, lakini wadada, wa mama, watu wazima mnanielewa. Kuna kwa wengine wanajua kabisa na kupitia hii maumivu, hii kuumwa, kuko hata wakati mwili wake anakutana mlango kabisa unakuwa wazi. Na kuko ule mwenye anajua kabisa mlango wangu uko wazi kwa sababu nilishazaa, kwa sababu nilishawahi kutana na rafiki yangu na najisikia staki tena, ninatafuta kulunga, niko na lazima nijitengeneze. Kwa hiyo siku yangu ikuwe siku nzuri, siku special. Ikiwezekana hata mlango upunguke. Lakini unaweza kumwambia dada, ile yote inawezekana. Ukijipanga, unatumikisha Kotex nzuri sana, itakusaidia. Kama nini? Kuna kuwa makotex hatukatai. Kila kitu chote kinaitwa Kotex. Lakini tuko na hizi Alpha Sweet. Hizi hapa. Hii Kotex ya Alpha Sweet, hii ya bleu, inakuwa inatumikisha watu wanene. Inakuwa mo 8 pièces. Hizi hapa Bukavu unazipata tu ku Maison Cosmetique, uzuri wako ndio heshima kwako. Hizi Kotex ni za watu wanene, lakini umuhimu wao, uzuri wao ama hali yao inakuwa Kotex nzuri sana. Inapunguza maumivu, inatuma mtu wa mainfection ama kuashiwa ama ile maumivu wakati uko kwenye siku zako. Hii Kotex inakusaidia kabisa kuiona. Watu wenye kutufuata live kushene YouTube mko naiona. Njoo kwa maana hata kama uko unanifuata ku radio, jikaze uandike Bungi 5. Utaniona live na utaona hii Kotex. Hii Kotex acha tuitie hapa kwanza kidogo. Watu wenye kutufuata ku television mko naiona. Njoo hii hapa. Hii Kotex mnaona hapa ni nzuri sana. Iko amo protection 8. Lakini kizuri ya hii, umuhimu wa hii, kama unajua unatoka kwako kunyumba asubuhi, hata kama wewe unakuwaka kabisa unakuwa na wageni wa muda mrefu,
unakutana na wageni wako wanakuja wanakawia sana, wanakuwa na maneno mengi sana. Hata kuko wakati unaweza badilisha kotexe 3 kusiku. Hii utatumikisha moya tu, kwa sababu gisi inatengenezewa inakuwa inaweza ja me haiwezi vuya, haitavuya na haitakujene na haitaja useme unaanza shinda tembea. Inaja na inabakia na ile unene wako. Nafikiri siku tutafanya kipindi chengine cha kuonesha tu iko teksi natumika je, watu mtashanga. Inakuwa nzuri sana kwa wamama. Lakini kitu ya kushangaza, ukiambia mama anaweza kuambia 8 pièces mama. Inaweza kuwa hata 3 pièces, lakini ni nzuri kwako. Inaweza kuwa hata 4 pièces, lakini ni nzuri kwako. Lakini hii ya watu wanene inakuwamo 8 pièces. Juu ya nini? Kwa sababu mtu munene kuko gisi walimtengenezea, na yesi kuwa kusema nika kidogo katavuya, hapana. Lakini tukiangalia hii Alpha Suite, hii ni ya watu wembamba. Watu wembamba yo inakuwa mo DPS, na hii DPS nayo inatumika kama gisi tuliona WPS. Yani watu wembamba wanakuwa wanapitishiwa kwa tuwili tu. Lakini dadangu, kwa sababu muda wako unaujuaka na tarehe yako unaijua na hali yako unajijua, kwa nini usifanye ekonomi? Hii inauza 10,000 francs tu Congolais. 10,000 francs Congolais. 10,000 francs inakusaidia hata kufunga mlango. Unakutana mlango kabisa umefungwa, wakati huko kuna wale wageni wako walikuja kukusalimia na unajua gisi walikuumiza, walifanya nini. Hii inasaidia kufunga mlango kabisa. Nambangu ya simu ni 097 97 95 040. Acha nao tuitie pale 097 97 95 041. Leo natafuta kwanza tugusie Ecotex, tuigusie sana. Acha nikukumbushe tu kama kipindi ni uzuri wako ndio heshima kwako. Kipindi naletewa na mimi kaka yako Herbert Bing hapa kwenye Moria FM 98.0. Tuko na wengine tunaita protection. Hii ni protection. Ukwe mnene, ukwe mwembamba, hii itakuenea. Kizuri ya hii, hata watu wanene inafanya nini? Inawasaidia. Hata watu wanene inawasaidia. Kwa sababu hiyo ile tuseme kwa wamama, mnakuwa na shinda sokoni, unakuwa na shinda, hauko kwa siku zako, uko normal, haukupata wageni, uko normal, lakini utashinda sa vile mumafeti, utashinda uko napiga, utashinda uko muservice traiteur, utashinda unasimamia muya ndoa. Tia hii tuku protection, banaita protector, protection kusu vetima yako. Hii itakusaidia hata kajasho, hata kale kavukuto, hata ile kunasema unaweza jikuna juu ya jasho ama unajisikia sabi unababuka, hautasikia. Kwa sababu unavaa protector na inakusaidia kabisa. Namba ya simu ni 097 97 95 041 097 97 95 041. Kipindi ni uzuri wako ndio heshima kwako. Njoo hizi padi zetu 3 kwa watu wenye kutufata ku YouTube, mko naziona, na najua hata kama na huko natufata ku radio, ingia tu ku YouTube, dakika kidogo utaona kuhusu ile padi. Yani ni kusema muda wako njoo kitu cha maana. Kwa sababu watu wengi wanafikiri muda wao ni wakubadilisha. Unampa rendezvous, dada tuko na kitu fulani, anakuambia mimi sitapatikana.
tuko na hiki, sitapatikana. Lakini acha nikwambie kitu kimoja ndugu yangu. Hata kama ukupatikana leo, hata kama ukupatikana saa hii, najua tu kesho utakuwa na lazima kile kitu. Ndio kwa maana mtu timamu, mtu mwenye kujijua, mtu mwenye kujielewa, mtu mwenye kujipenda, anakuwaka anajua kupanga muda wake. Panga muda wako. Usisubiri mwingine mtu akupangie muda. Usisubiri wengine watu wakuye njoo kuanza kukuonesha utafanya nini. Usisubiri wengine watu njoo wakwenda kuambia fanya hivi. Hapana, panga muda wako. Panga muda wako. Tena uupange vizuri sana. Watu wengi wanashinda panga muda. Wanafikiri wanatukomesha sisi. Hapana, sisi utukomeshi. Sisi mjibu wetu ni kukuonesha tu kama muda wako ni wa lazima. Acha sasa nikwambie Maison Cosmetique uzuri wako heshima kwako inatufanyizia nini na nini. Watu wenye kutuona live kushene yetu YouTube, muko natuona leo kama Radio Moria FM iko naongelea ndani ya Maison Cosmetique uzuri wako heshima kwako. Moria FM iko njo ndani ya Maison Cosmetique uzuri wako heshima kwako. Kwa watu wenye kutufuata live, weko naona kabisa kama tuko ndani ya mjengo wa Maison Cosmetique uzuri wako heshima kwako. Weko naona mafuta ya mzuri, weko naona mafuta ambayo hawajawahi kuonesha macho yao, kwa sababu Maison Cosmetique uzuri wako heshima kwako tulisema leo tutafanya kipindi ndani ya Maison Cosmetique uzuri wako heshima kwako. Moria FM ina teknolojia kubwa sana. Hata kunakuwa wakati watu wengine wanafata vipindi vya kanisa mahubiri ya Apotre Amos Kasongo live. Apotre ndani ya kanisa, muko kwako kunyumba unafata mahubiri. Yani upako wa kanisa unaweza fika hata ndani ya nyumba yako. Ndio kwa maana nakwambia Maison Cosmetique uzuri wako heshima kwako tuko na mafuta ya nyele. Tuko na mafuta ya nyele. Watu wamingi wanasemaka tunawaambia kabati wenyewe tubilaoneshi. Leo Moria FM iko ndani ya Maison Cosmetique. Yani kila kitu yote tutaongelea, tutakuonesha. Hii ni mafuta yetu ya nywele. Inaitwa Morap Active Jelly. Hii mafuta ni 15,000 francs. Angalia kwanza quantité. Quantité kwanza ni ya mingi. 15,000 francs. Kuko mafuta ya mtu mwenye anatia produit na kuko ya mwenye hati produit, yani mtu mwenye anatumikisha naturel. Ziko. Na hizi mafuta zetu njoo hizi hapa. Tunakuwa na mbili tu, ya mtu wa kutia produit na mtu mwenye hati produit. Tunakuwa na hii Active Gel 15,000 francs. Unajua ngapi? 300 mg. Ni ya mingi sana. Njoo kwa maana mkwe nafata vipindi vyetu kwenye YouTube channel. Yani hizi siku ku Moria FM tutakuwa natumikisha live Moria na kia Maison. Tunakuwa tunaongea kitu na mko na kiona. Hii ndio mafuta unasikiaka maana kuambia ya nyele. Maison Cosmetique uzuri wako heshima kwako tunakuwaka na mafuta ya ile tunasema teint ya 5,000 francs. Mafuta ya 5,000 francs yetu quantité yayo inakuwa nayo mafuta mazuri sana. Njoo hapa. Munaona? Mafuta mazuri sana ya 5,000 francs mtulisha changa. Na naambia watu usione hii hali unafikiri unaweza ipata. 5,000 francs. Tuko nayo na ya teint métis, teint naturel na teint uniforme, même quantité. Njoo hii hapa. Mafuta ya teint hii ni ya teint naturel. Ukiangalia kabisa iko hapa. Isha changiwa. Iko amo kila kitu kyote. Na avec 5,000 francs yako unapata mafuta. Kwa sababu leo naliwaambia kama Moria FM iko live mu Maison Cosmetique uzuri wako ndiyo heshima kwako. Tuko na savon, tunawaambia ka savon. Tuko na savon ya 3,000 francs.
Njoo hii hapa. Tuko na savon ya 3000 francs ambayo inasaidia kutosha bumachunuku. Tuko na mafuta ya malibole. Nafikiri mafuta ya malibole, quantité ya chupa ya malibole, quantité hii hapa. Mafuta ya malibole ni 5000 francs. Unafanya budogo tu kabisa, unagusa tu budogo kabisa kama hubu hapa. Kama akagisike kwa hapa kwa kidole changu, kama uko na malibole, njoo unafanya hivi na hivi na hivi na hivi, unapaka. Njoo kwa maana unapasha kwa natufuata live kushane YouTube ya Bungi 5, tunakonesha jinsi ya kutumikisha. Tuko na mafuta mbalimbali pale kwenye mnaona, tuko na mafuta mbalimbali, tuko na mafuta ya Morap, tuko na mafuta ya 7 Day, tuko na mango, tuko na masabuni, tuko na vitu mbalimbali hapa kwenye Maison Cosmétique. Uzuri wako ndio heshima kwako. Tuko na masavon liquide ya melange, yani tunakupatia masavon yote kama hii gisi mnaona hapa wasikilizaji wetu. Unaona pale gisi mnaona masavon liquide pale, tuko na hii masavon zote pale, tunakuchangia kwa bei rahisi. Sio tu hizo, unaona kama hapa tuko na masabuni mbalimbali. Unaona hapa hizi zote ni masabuni ambayo unaweza paka ama unaweza tumikisha na zinakuwa nzuri kwako kabisa. Hii Maison Cosmétique uzuri wako heshima kwako inapatikana chini kidogo na Sonance, en face na Kinshop ku Maison uzuri wako ndio heshima kwako. Pale unaona masabuni tayari ishachangiwa pale. Hapo unaona mafuta ishachangiwa. Kuko mafuta ya $20, $30, $40 zishachangiwa kila kitu. Nakwambia tu kama leo ilikuwa sikukuu ama ilikuwa kabisa tunaanza mradi wa kufanya kipindi live kwenye radio yetu inatutembelea ndani ya maison yetu. Namba yetu ya simu ni 097 97 95 041 097 97 95 041. Kipindi ni uzuri wako ndio heshima kwako. Kipindi unaletewa tu na mimi kaka Habat Bing kwa kushirikiana na Maison Cosmétique uzuri wako ndio heshima kwako. Namba yetu ya simu ni 097 97 95 041 097 97 95 041. Kipindi ni uzuri wako ndio heshima kwako. Kipindi unaletewa na mimi kaka Habat Bing kwa kushirikiana na Maison Cosmétique uzuri wako ndio heshima kwako. Nini ambayo unapashwa tumikisha katika hii dunia? Hii dunia, kitu chochote kia maana kwako ni muda tu. Na wakati muda wa kitu fulani ikifika, dada yangu, tumikisha muda wako vizuri. Kama ni muda wa kula huko poze, tia telefoni pembeni, kula mzuri. Kama ni muda wa kukunywa, kunywa bien, telefoni utie pembeni. Kama ni muda wa kusumulia na watoto, sumulia na watoto vizuri, telefoni utie pembeni. Yani usichange vitu. Kwa sababu hata uchange, hata ufanye je, ukumbuke tu kama muda ukitimia, muda wako ukifika, hautarudiaka tena. Ndio kwa maana nawaambiaka mimi kaka yenu Habat Bing, nawaambia kama kaka mwenye kuwapenda, kaka mwenye kuwa na susi na nyinyi, kaka mwenye kutumikisha nguvu yote ili mupendeze, ili mfurahi, ili mujisikie vizuri. Hakuna kitu kinanifurahishaka kama kuwaona mko poa. Namba yetu ya simu ni 097 97 95 041 097 97 95 041. Kipindi ni uzuri wako ndio heshima kwako. Kipindi unaletewa tu na mimi kaka Habat Bing. Acha niwape muda wa kuuliza maswali. Ndawakumbusha tu kama kwenye Maison Cosmétique uzuri wako heshima kwako, unaweza pata mafuta ya kuongeza tai, vodo. Unaweza pata mafuta ya kupunguza tumbo. Unaweza pata mafuta ya kutosha malibole gisi naliwaonesha. Unaweza pata mafuta ya nyele. Unaweza pata kitu kingine, orientation. Tunakuoriente
ni mafuta gani inaendana na ngozi yako. Kwa sababu kitu kinatuma watu wa mingi wanaharibika. Kitu kinatuma watu wa mingi hawapendezi. Kia kwanza waheshimii muda. Kia pili hawatulii. Unakutana mtu yuko na miaka 3 ishaharibika ngozi. Meko natafuta kuya ipone msiku 3. Yani miaka 3 unajua kwa msiku ngapi? Wewe unatafuta uipone msiku 3. Yani kukua poze, kuvumilia, kutulia na kujaribu inaweza fikia kwenye matokeo mazuri. Maison Cosmetique Uzuri Wako Heshima Kwako ni suluhisho ya ngozi. Jameni, na kwa kana naambia kama tunatumikishaka sans hydro. Watu wa mingi kuna mara amuelewi ama mkubali. Lakini nafikiri kwa sababu tutakuwa nafanya kipindi live mu Maison Cosmetique, itakuwa natuma munaona kabisa kama kaka Habati anaongea kweli. Sans hydro ndio zenye munaona huko. Ni mafuta ambayo sisi tunatumikisha mafuta yenyewe tunatumikishaka mafuta ya vitamini haha, tunatumikisha kopi, baadaye tunazichanga. Hatutakwambia utia serumu, griseline, biote biko ndani. Binye binaendana na mafuta. Na kulikuwa swala watu wanakuwa wanauliza, kwa nini mpatiaki mtu mafuta kisha asava uzefasi nyingine? Jameni, mafuta ya umu inaendanaka na savo. Tunakuwa tunajua hii mafuta tulichanga, hii vitamine haikuwaki mu mafuta na kwa kama savo. Tuko obligé tukupatie na savo. Kuna kwa watu wengine ambao tunawaambia sisi haiko maison ya distribution, ni maison ya orientation. Tunakupaka kitu kenye tunaona kinaendana na ngozi yako. Hatutakupa kitu juu tulituletea franga. Hatukatali franga. Tuko hapa juu ya franga. Lakini utupatie franga yako, lakini nasie iendane na service yenye tutakupatia. Bila shaka kipindi ni Uzuri Wako Ndio Heshima Kwako. Kipindi unaletewa tu na mimi kaka Habati Beng kwa kushirikiana na Maison Cosmetique Uzuri Wako Ndio Heshima Kwako. Uelewe, ujielewe, ujiheshimie, uheshimie saa. Hautakuwa na tampo, hautakuwa na malibole, hautanenepa vya kusumbua, hautanenepa vile vya kutupa control. Hapana, utakuwa poa, utapendeza, na kila mtu ataona kama huu mtu anaheshimiaka muda wake. Ndio maana kipindi Uzuri Wako Ndio Heshima Kwako ni kipindi ambacho kinakuwa kinakusaidia nini utafanya ili uheshimie muda wako. Watu wengi wanatumika na wanatumika kwa sababu vitu unatumikisha vikusaidie kwa muda fulani ambayo uko navyo lazima. Lakini ukumbuke, siku yako itaisha. Siku utakuwa kwa mkitanda ushagonjwa. Siku utafika mbele ya haki, mwenye moyo anakuambia nina haja ya moyo wangu, ninausimamisha. Ile siku ndio utajuaka kama vyote venye uliangaikia havikukuwa vyako. Ndio maana Wafaransa wanasema yote tunaweka ni ya wengine, ile tunakula njo yetu. Lakini mimi nakwambia ile tunaweka inasaidia hisia yetu, ile tunakula inatusaidia kwa muda ambayo tulikuwa nahitaji kula, na ile tuliweka ama ile tulitumikisha kwa kuheshimia muda ndio riziki yetu ya kweli. Hakuna kitu kinafurahishaka saa mtu kumuona anatumikisha muda wake. Basi bila shaka kipindi ilikuwa tu ni Uzuri Wako Ndio Heshima Kwako. Kipindi unaletewa na mimi kaka Habati Beng kwa kushirikiana na maison kubwa hii yenye mnaona hapa, Cosmetique Uzuri Wako Ndio Heshima Kwako. Na hivi vipindi nafikiri radio ilitusaidia kabisa, ikasema tutakuwa napitisha vipindi live na uko mu Maison Cosmetique, kwa sababu Moria FM ni radio ambayo inatafuta kujenga roho na ijenge mwili, ijenge imani, ijenge na mwili, kwa sababu roho nzuri inaishi kwenye mwili msafi.
Roho nzuri inaishi kwenye mwili msafi. Basi kama kawaida, ilikuwa tu mimi kaka yenu Herbert Bingi. Naona muda unaanza kutusogelea, muda unaanza kutugonga. Ukisikia kaka mwimbo kanakwambia Baba God, Baba Mungu maishara uliilinda, kosmetiki uliilinda, vitu vyote ulitulinda Baba God. Ujue kama tunaanza fika mwisho ama tunaingia mwanzo wa kipindi. Ndio kwa maana kipindi Uzuri Wako Ndio Heshima Kwako mtakuwa nakifuata kila mara hapa. Tutawakumbusha tu kama kipindi kinapita kila siku kuanzia siku ya kwanza hadi siku ya Mungu hapa kwenye Moria FM, na kinapita 7h30 hadi 8h45. Nawapenda sana. Mungu awabariki. Mungu wa Apotre Amos Kasongo aendelee kuwalinda na kuwajenga. Nawapenda sana. Bye bye. Records. Squeeze tuko busy, kazi kwa speed, mshahara twakimbizi, squeeze tuko fit. Kwa hizi voice, kwa hizi track, mashara sojo riko eko fit. Na disira mdu watu wanungea ho, ambie chibu zabo zinakuja ho. Mziki kwenyu ezi ni kafara ho, hapana so kafara ini ngovi maishara. Na distami watu wanuliza ho, ambie jibu zabo zinakuja ho. Mziki kwenyu ezi ni irizi ho, hapana so irizi ni baraka.